En woni venenomi en sere na VitiFM Suru nambelo. Ni sambulo bina na sa suku juga na job o sa banggar taxi, banggar minibus, sa banggar bus chico mosale chuki bale. Ni sa mai dava na taka en ekabi ni singa vukilulu ni ko na karusa bulu kalima ni singa ni vulo sepidema. Ni sambulo bina na sa tostal chunga mai na en rambongi na vevono so ni taka ni me vengra bikina en rambongi. En ekabi na ni ko sa kinda bagi community kan ni na ni venenomi en sere na VitiFM Suru nambelo na vito kuni binaka ni Total Energy Service Station official energy partner of the FIJIAN DRUA. Ngai sema chumai and VitiFM Facebook Live se sema tal chumai and VitiFM YouTube channel. Niko sa sema mai nandu nga vero na platform ya and a comments wala mai kina na yadha ni vano sara chumai kina wata kina lima na yadha mera na numiani and sere and kabiniko. Una bambulo sartu and kabiniko kina koro lumimboso. Korro lumimboso mai korro I bonu tunu loa mai da kaunrobe. O sanga kila bondo ni ndona korro talanga tu mengo me bono libu. Ya dana tu lumimboso. Lumimboso korro I bonu tunu loa mai da kaunrobe. Orto na wekan korto sanga I wakananda kungango e pelo ale sertu amai sar sartu. Orto ngole sartu mena orro. Mai lumimboso korro I bonu tunu loa da kaunrobe. Pene asi sangalala o vitelina lele serana seru Sicilian na ilebu. Randini bakabubuli na besi. Bola binaka sinu divo ni deva, Elina Keve, o Paula Suka Wangai Nguma. Wata kei na bene no michungani o se wangana batu. Unai sile watu singini sudu, sema sarchuk mai lumimboso koroi vono tunoloa mai da kaunrobe. Sa baka nuni binaka tueni. Ena kapi nakani ko bikim ni sa suka na job. Sasasanga juga kivale ni sama ita wana takatake ng total na sige ni kunin pula na maramatina and non the way vale ni kuro kita sana.
Alex na ito pa o kerto na matasere. Na South Senda na iwasan ng na vinanumia na sere na VitiFM Suru ng Belo. Ni sambulo na nasa sama chuko mengo na VitiFM Facebook Live si Terry Marama sama chuko ngo American Samoa bulo na ka Carlo Mbonaseva live chuko ngori wakano ni na tukan be Carlo Mbonaseva amele tulo Nico nimbulo na ka Mike kere tuko na sere katara pa magana ni chuko mai be Serena o Anna o Mbuna on dikili kay sala keto ben sar chuko ngo ben ni chuko ni Suliasi Nasakula Suliasi Nasakuka mai nukuloa mai mba mbule bina katal nga roko leone ni mbule bina katurang na ita ratu pasutonga matangkali mbule bina matangkali Mike na Suru ng Belongo nga naloman ni KD 167 kapitani Bill o Mechi o Leone kay Niki nga ngo natambana ni Fiji Guest mbule bina ka Penny na kan ambula siya Mike sabu Narayan Heights when namichukuma na serang gore na bae o security na soso nandi o J o Kalesi vatakei ema mbula bina katala Carlo Mbonaseva wakano ni bina katugani ertu siya masarchungo may loma may sekaka mbula bina ka panapasa tandi ni mbula bina ka ngonga mbura masanga kor kere chuko mga kitong kaya bauna namitunga may na serang gore na ertu na tara chuko na taracho na vale mbaka na italtala neo mileweni timo di mokoti kete si wangandao taltala si melenda usinga wataki amani na ivaluanga do sambulo binaka wakano ni binaka taltunga ni ve lipe wani mbuli binaka tamana bina wale wana sama sarchik mai Gisban mai ni Sulandi onu itakan yo mbulu binaka chiko lipe wani mbuli na vasu ni vudi mai toka mai tele sapa onu ni binaka chiko ni itapi to mga ngarabi chiko mana sa ni buru ngore mai Gisban New Zealand. Nimbula binaka binawale bina sama chumai na VitiFM Facebook Live binawale lebutal nga na sar chumai na VitiFM YouTube channel ni sambula binaka Bulo binaka turang matanggali Willy Wabere. Orede mga pinakasaraming karo Willy Wabere new live chiko. VitiFM Facebook live chiko. Ngiriti utala may utala mo. Bulo binaka turang matanggali Willy Wabere. Sabaw ni binaka chiko ni nabuko ni taving karab chiko na kami ko. Umadi reda chiko na video. Boka ni soko chiko bango lebuka ni leveng karab lebuka. Sabaw bulo to ni beke ni turang matanggali Willy Wabere. Au kere-kere ngai siya takati ko na video ngo.
Seta ka ver na namu friends na namu seta ka nga nakena benaka nakena libungan ni namu seta ka nakena benaka. VitiFM Facebook Live kena VitiFM YouTube channel. Sabi ko nung nakataltungan ni Beke mo ninong ni Buli Kalasiwalu. Petorong ini ko ni Karuni Singa. Navonga na tumorto tutok na matasera na vivueti ni Vonga ke na sao. Tumuri au na reki. Ana iwasan nga na ni Venano na sera na VitiFM Suru ng Belo. Ano ba ito kung na Total Energy Service Station official energy partner of the FIJIAN DRUA. Spin and win kay FMF. Rani no mo na ve matanggali loloma isova kana view isala kwa uniraka ilavo ke navunga tale. Kanga mo kava volia etol la pakete FMF full cream milk 400 grams and anduanga na resiti. Setol na pakete quick wash 800 grams and anduanga na resiti. Mararena no mo resiti ka kote ni ena singa ni draw and avanua e vola ka veiko. Ena kena tukutuk matata siko ena FMF Facebook page. Rimimbi nanuma na vali vola ni vending dingi ena vakaido rendo na vakantindike sena vota perception survey kavina kati mona vakaitawe kina ena vulanga oko sita kina okotova sa rauni ya vakaritaka na numa ena kena buke na vingarabi mai ve FEO rauni ya vakaitawe online vital no matana votu siya vakalewena na fomu vakarutaki ena vota services center numa erimbimbi dubata ena kena buke na vingarabi ni vali vola ni vending dingi me rauni binaka vaki kina na nanda vending dingi katarava ena kena itukutuku matata siko ena www.feo.org.fj. Your voice is the heartbeat of our democracy. Exilium new formula my the total energies e vuto ni okena na additives ka vukena kena sabsaba ke marroibina kana indini ni lori kam bulamba talenga total Exilium new formula e vivo kisara ena kena vakaya taki vakalele no wai Exilium new formula vakatawai sara ve total energies nikua Choose Exilium. Choose quality. Hey, lawan rapat tu. Berapa ni mendengar itu nampak tentara. Sorry apa loro tu kamu? Oh, karek. Sempat ini tu nampak tiri. Lori apa tu apa? Yang malah tengok ni. Situ saja mengike. Garono me kuni ya wiko na lengongo. Vakenga takana battery Myvi Pacific batteries. Sa lim sang mukono na ambaki ni nondo to vengaravi karto ya the new taki ena nondo vanua. Dingi takana Pacific batteries. Kasa tu bakara rawi Sunrise batteries, Fiji Bendag, Super batteries, Capitus Motors, K Munaf Motors. Pinaka tomani kama chikono manina no menasera mbolo naka kemweli mbalawa bakano no isi etu ya na bengravi mbolo naka leti etu itakao na no michunga na no ngone leo ema tu itakao na vuku ni veterongi kere kita sara na leo ni tu itakao family e dubo NSW my Australia mbolo naka obras tukana ro mbolo naka tai jonga ni watu mbolo nakwa fuku wakanga mai chapa ningo lolo masartuani ina vuni mbao mai na mosi mbolo naka sai mo na choka nimbulu binaka rato ju toma te nuku alafa mai tonga mbulu binaka rasi eta mbulu binaka kereti kono sera katarapa mangai no mjugoni ken na borong sar jugoni go Cunningham ve kainreli amelia o maku ke ratu sanini mbulu binaka lautiki Victoria mbulu binaka bina wale bina sama sartu mai kia islanding ango bina wale bina sama sartu mai bakaya o mai islandi en ekabi bina kaniko mbulu binaka titai mot chiki kitu lango na kaulebu mai nakelo mbulu binaka Henry Kalindole mbulu binaka Mike vakanu ni binaka chukani Lenny Valentine na bakanu ni binaka na sera katarama mangai no mitugani kina beketo welon lomai puna sektava chochi da vale mbulu binaka naita lomani lori na MJ042 o pete wanga ermasi rangato Josefa yambaki bo kenan raiva o chochi da vale mbulu binaka rogovio ngalida ena lomani taxi na LT7630 sa ba kautitiani na bakanu ni binaka ena ekabi binaka ndai na bakanu ni binaka taltunga bekemini ngoni buli kala si walu ni may ndambada ni kuan na nomoni pepa ni veterong ni FEYE ena karuni singa ni kuwa ena kai bakata bar chika ni veterong ni kala si walu ena singa ni mataka sa bakanu ni binaka bekemini kete na ngoni buli kala si walu e vici